بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای دلوانی دلوین. إذا زلزلت الأرض زلزالها دما كعرض هجا خوي تايبت جبورا بونا روجا قيامتي دهجا وأخرجت الأرض أثقالها دما كعرض همو تشتين دناوا خدا درينا وقال الإنسان ما لها دما كو إنسان لبرسيني بكا وببيجا قالوا أو چما دلرزا ودهجا يومئذ تحدث أخبارها هاوي روجي عرضوي همون و چين خوا راقي هنا وي أشكر بكا بكا سدما هجاوي چيا بأن ربك أوحى لها وببيجا گو خدای تا وسا فرمان لیکریا گو هر تشتن دناوا خدا جه انسانان و جنان و جناوران جناوا خوا درنا سرپشتا خوا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وروجه انسان جگوران را دبن و بکومن جدا جدا بری خوددن میدانا محشره داگو انجاما کریاری خوا ببینن و ناس بکن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دوی روژه دا کی بقاسی ذره کی قنجی کربه و برانبری و قنجی ببینه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره و دوی روژه دا کی بقاسی ذره کی خرابی کربه و برانبری و خرابی ببینه